Вол хреснаш Андриан Николаев космонавт спек пула сымепе малдан веже в училищине вредмегіме шутытны. Анжа шуржыл качин алдынне хушнебе Оренбургран каялла тавранмадивне. Телеешева Ленинградри театр, музыкада да кинематография институтне яма пулдарулы чываш шамрыгызне ехравланы берги пілдері дуғайд. Шав саман траш удалза каяте чываш тибинже Андриан Павлов артист шалдарян. Чуваш республикин тава девишлі артисі. Шеш пілміші яділі премия лауреаті Андриан Павлов курагансенясынче әмірліхе юлаган рользем галыпланы. Бұл тенже литературинде сынарсене де чуваш юратмалла хамырлатсак дартма бұлдарны. Пірлеші генсем де театра жүреме юрадагансем де Гарсия Лоркапе себе Валерий Яковлев режиссер лартна юнлы туй спектакле манаймашы. Унда Андриан Павлов кач рольне выляна. Если она меня не учит, то пулю задаю на маршире выдала. Мало утемсили. Но держу в учитель цену мазу. Кайма, уцелевать не надо, я не охренел. Сыграла была. Нигде не была смачена. Bu spektaklde bir şarkıda bulman, muskalarda bulma, Leningrad'da bulmaklar Leningrad. Çıga, ada ülkeyi kulazıncıydı, perçanın mazar, bunu şu, anışlaksın, bevleyanlar, şizem şavanda ayakince, uğraşın yeterza buhaysiz. Владимир Семенов, чувашхалық артисібе Андриан Павлов, Ленинградри театр аслы шкулне вренме керестезе пулдарулық конкурсне бірзан палашнада паянхи күнченех пірле. Шамрық чухне тевленне туслық, пір ролех улшынза вляны жем ширіплензе бұны. Влян жүхне зал тұптулычы, пқадында пыларма бұрында жүкеген бетрашы, тинкерзе бұқсасын. Херзе ұны майрақ, нұмбек чебергачына мүле юратманыға. Чуашсем галаны бек пергажы қима башатса яма булать. Бұл бит вежетчі, сәрдінде, он ұри шіре бермесчі, бәшсе бұратчы, она ғырзасыны қабырында бәшсе қаяс келетчі. Бұт шавдері хәрілетчі бұл. Артист болны жүхнеде бұл, пәдім герой зене бұланы яланақ. Педелемлечі, ана херзем спектакль ғышын, театр оменде куби-куби беккіт сыдыратеш. Тован Академия драма театрен сцены шинде вуны жул артист пулзашлене хыщын, пинде дохырчыр сагрудын вишіміш жылда Андриан Павлов режиссерсен аслы курсне вренме керет. Шавын хыщын унын булдарулыхенде шәне тапхыр бұшсанат. Тенде классикинди, Рашей, вырыс, чываш драматургиинди чилай хайлава вал Академия драма театрен сцены шинегларына, шәне рори артистсене шанжык парза малаладаланма булышны. Театрдан тоқсағая стені де болны. Шавығытыр Андриан Николаевич шавдері телемелі жаплы рөлден барачы де, ман бара иртсағаячы шав жуғыш. Ман пиде мұқтанас келет, мана бұл Жанна Дарк сценарне де банығы вғыденже. Балақынде спектакль нумаяқ пулмары, мен жүзіне халық, чываш халық ежін заққаймары бұл спектаклі. Шабақты епшак сценара выляза пықнижен, шавдері натарды вас келет. Болды да фантазия де барачы, импровизация де не дума ирик парачы. Артист мен галасы не ялнақ шуда илетчі, компромисс шырама таражачы артистпа. Ман жұтпа кашни артизн эметлене режиссеревал. Андриан Павлова саламлас дегенсем театра ешлын бұштарынна. Чываш наци конгресен хастарызем, шубашкарды сендервариен дешлихе, шешпіл тада илем юрушканесем, тван яленден шуршылдан, шуры шыл фольклор ансамбля. Чем галада пек паян, дирен иге Андриан. Космос паттере при, депри шелдер, сена шелдере. Шамрык чух пирин Андриан шапла шаптарачы даша десе, Чываш театрын шылдырне саламласа, ендешісем курагансене шуршыл ташы бе савындардеш. Андриан Николаевичын чире була сцены шинден иргаймала бульчы. Пархадарлы курагансем шитміл шул дулдарны юратна артиза, режиссера, нумай шул бурынма сывлық сунашы. Чываш еңгіларым вали Марина Корягина, Вадим Владимиров.